Kia ODM kigenderete kuburia abantu kwirikia ase kiamekyo asomurobere yogendereta ase chinsemo aimense ya Kenya abwatani be kiamekyo anene korwa sensemo ya Dagoret North me county ya Nairobi nigo baenekirie okogendereria buya kumurobere yo ase bago babeire bakoyogokera na oteba no muroberio orakonye abange aso kwenyora libaga no nyane chingaki church campaign yani go baya kwana chingaki bakoretare yabo ase orgongurwa gusiane na se wodi ya Nyakoe chingaki bamutarira oyo mobo oyoro MC bugodi ya Kilimani Moses Ogeto muriketo tipo nasanya norwati orwasoboime abo bwatani be kiama kia ODM inso yo murayobo umusikirira Morodinga nigo bagenderete gosemia ba Kenya aso kwelikia kwa baba bwatani be kiamekyo. Mimi naitwa Nyaranga Sami, Secretary General wa ODM Dagoret North. First we are here to check on our chairman baada yeye kwa accident takujua kwa maana endelea aje. Iganga ya benene no kwelikia kwa babwatani abaya ase bakoenekia ngani go bagenderete kutwara omubaro munene. Registration ya Chama, new party members ambayo as in Dagoret North even without the chair being around sisi tunaendelea kufanya registration. Chama yetu ya ODM ina wanachama wengi sana Dagoret North. We are recruiting new members na wale wengine maybe walikuwa kwa chama wakahama chama na wanatamani kurudi. Ase taro ya bene yoko mwengora umuteneri bwa bange ase bunge ya Nairobi omweshimiwa Moses Ogeto nigo bagokerete okubwato kwa wechi committee chitenenere tobochori kurwa serikali ya nene gocha serikali chechi county. Ngana na statement kutoka kwa party wakati wamekutana kama I think it was NEC the central committee walisema wameamua kwamba mambo ya election board iende chini kwa counties. Hiyo ni kitu moja tunashukuru kwamba lazima hiyo itafanya mambo ya chama hapa chini, na wale ambao wanasimamia mambo ya election, mambo ya nomination katika chama itakuwa na uwazi kuliko wakati ilikuwa centralized in Nairobi. Watu wanatoka so many kwingi Kenya hii kutafuta hiyo ofisi. Kumentana yue nigo banyara kwerera obuya bwo konyoro bokorore obwe ase serikali Jesi County ase batebanga obwasi oku mbochiko enekiwa. Inapokuja hapa chini katika mashinani kwa njia nyingine imekuja kuimbao wanachama hapa chini. Inaposimamiwa hapa reduce ile movement from one maybe from Western Nyanza Coast to Nairobi. Inapatia wanachama muda mzuri to do their campaign and to trust the process of the nomination. In the US, you see New York City, New York State, when they release results, those results are final. Like Kisii County, when it releases the results, those results should be final. Like whatever happens in the United States of America. ODM! ODM! Ginko ripoteri ya Ndizi TV kurwe kenyoro kia geteri kegotoke wodi ya Nyakoe ebunge ya Kitutu Chache South elitaria Nendipon Asanya.